Ebi Abariisa babigambire ubwo ekitongore kya SNV abebembezi ba Isingiro hamwe n'Abariisa babiri batayire bamwe Abariisa okureba yaba batiro mu nkora eba yegesibwe okutunguura umwuga gw'Abariisa. Twagire wa madamu Nshangano wize tukantukora co-funding na naba SNV twazayo twashomangu tikikwetagisa kushango inende nyingi konkotine cyukora ki bakitumara kwe icyo kubanza mu chokempi egino process internet ko kuhumura eshaha 14 buri izoba eri ku processing amati nabwo icyo kuzaha nizobasa kuba zitariya byo kuriya byenyine relation nungi konkana by'ibizariya nibizigema okucurera. Bamwe yo mu Bariisa butuganire nabo nibasima SNV ahabwo kubegese kibasheme gukora okugobora mu kuriisa. Abandi nibagira ngu kwiha abatungo kwegese ubwoku hine mpinduke yibatiro ha farm zabo kandi n'entaasya yongire. All of the sudden amatega I must when confirming ngu hat farm yitu production yayo ahabwe kintu kimwe ahabwe ndisa na bayise yamizi bagira muzo niko muntu RDC adanasima no mumbabe bari mu kurambara Abariisa kandi asimere mirimo ya SNV mu district ya Isingiro. Tonkaroko government chairman ya Kigamba unibaza kuba supporting nangwa mwatunga no mugisha mukagaruka tujya kubasha kandi tshasha mwagenda bukirika tishikubetenga Gasha kwa Ruth no wamanya.